Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Bynta ka Swatch Seva Arja Arpusan, Hapo ka Swatch Bharat Mission 2.0. Ka Juwai Municipal Board Haka Arpu Hendrik Nailur ka Lapindong Yik Exhibition, ni ka Jingpen Inam Halor ka Best Out of Waste, Hachutwaku Indoor Hall, Juwai. Haka ni ka Jingpen Inam na Sakhi ka Jing Shimenta ki Skul Haka Leng ka Sor Juwai, Haka bagi Khynnah puli ki Lapin Iya ka model bethamai, ki poster, Bat ki Jingpen I ki Bapin Pau ki Jing Don Kam Jong ka Jingpen Yat ki Jabo, ka Jingpen Kaladur, Bat ka Jingpen Trekam, kabala ban pene pensa. Haga ni kasngi dan langru do menteri ke sorkar jila uba walat miki shila ubala jurep ya kejimpen inam bat dekran ru bat ki Khynnah puli. Uba wailat haga jingkran ula ai ke jingaro ya ke CEO ke JMB ringkat ke kenhon halor ke jing persang ke bapala bat ke jingalam ban pen kelai ke Juwai Municipal Board syak tenat trikam ke batrikam bha bat ke batri shitom. Ula ai kublai ru ikinong yalam shnong kinong mikmat na kathan bat kinong shong shnong jong ke sor Juwai kibala beteng ban kershan ya jing temu jong kebun. Uba wailan miki ula pen kenma bah usnam aja khat pra ka Municipal Board kele kendo shibun ke jing e kenthop ke jing duna ke jing tei bat ke jing sange ban lum miki jabo bat ula ai kublai ke jing IT lut jong kinong trei khamtam hakapor badan ke jing pang COVID-19 kibala beteng ya ke kam lum jabo bat pen khot hakeleng ki jaka dak bapen tiknai ke jing khot jing suba bat jing shngan jong ki pat ba. Menteri ula banjur bagi jing pen khot di jabo ke de kamram ke be samlang bat ula pen pawe ke Bynta jong ki samla puli kum kinong mikmat jong ke jing khot jing suba ke lawai. Uba shila ula pen pawru ba ke bot ke don ke denti ban pentri kam ya ke rukam penya jabo kat kum ke juk start sayan ban pen dikena ya ke mariang ke bakhot ban ke bakot bakhya nak Bynta baro. Water spray bottle, salt as microwave starter, stick or later for steaming, tray or container for collecting the heat. So the contour of this exhibit are where to pin by making small hole, where to pin by making small hole. So in our exhibition today, we try to implement waste, and we wanted to see if we could make a homemade earthquake detector purely out of waste. And alongside we have these arts and crafts that are made from recycling materials. And our homemade earthquake detector, it includes a simple pendulum, and we have this bulb that my friend, she got it from her home. The solar panel that they don't really use anymore, she got it from there, and all these wires too. And we are trying to showcase on how we can detect earthquake by our model. And today we'll be showing you how we use it, and my friends will be explaining all the things that they used to make. And I hope it will be an enjoyable experience, and I hope you enjoy it. Today, the name of our project, which is a walking model alongside all these art and decors, is homemade earthquake detector. The main idea behind this is because we try to make something from simple ways into something useful and innovative. So here we have the light bulb and the wires we're using here today are from a discarded solar panel at home. We have a solar set at home which are no longer in use, and I tried to make something. So when the pendulum here moves, if suppose there's an earthquake, the light will flicker as a trigger for the alarm of an earthquake. But this model can be modified if we use a buzzer so that it can trigger if we are not in that same room.
that even in the coming future, a lot of activities will be coming. Nay, the CEO of the club, the M, what you want is school, the young listen, you want to Mka, Matan is something that you become Matan, every day you head, but come to let you hear, you alive and come the door, but the young one is school. But the joint board kamu diupi cipun ki hadin kamu orang menekat ni diupi kari dari take materi kari kenang memhoy sengit yom ko waste treatment plan mau ko waste treatment moy mau sengit ni tidak berpun kari ko tedi kari kari kian pick up kerja sini yang tedi di dalam kat water tank dan kam yu pahon cumi kisem yang ni yu ukol yang yang tuan municipal board di Haka subsidize it. Kita kini kam, mana you office nak cimala, nak cakar mala, usorok kunetai nak tempat DC na itu, na itu nak tempat laki market, utule atau cenai nak tuan municipal board, yang unsur, yang lain kawan, yang tu kata, cibon miskin tu sedang ini jadi locality repair atau cenong tuan. The debt you distribute yang green and blue bins, na kita ko waste segregation ya warok locality, lembaga akan warok home you want to what kat dia dah distribute yang ni. Dan ini warok ada percaya. Tangan mereka mau main ni, to nada the waste yang tinggal pun, dan lain-lain di kau dia ada cakap. Hagawi representation ni kita, every week sudah know. Egi yang comparison, kami tak kaya usia, kami je lihat. Kami tak kaya usia. Hari ni orang yang dustbin, hari ni yang dustbin. So doesn't mean that if there is no dustbin, so that means we can throw our waste. Mudah biar yang dustbin mentunga, biar yang right or not yang cakap itu. Maybe kecil klik. Kamu ni civic sense, kami tahu kami kita kecil senyap pikir. Watak keni ke cenong keni ke tahu keni ke planet tak yang mana ni? Tapi dia dah apa opil, dia pilih. Bon sen bon buang, rio suk sang menelai ciri yuri, menelai ciri keren, rio suk sang okoi. Kenu dari keren okoi kamu tak wapun boisa, wapun dasbin, no. Neba guru hentai. Cipta responsibility untuk employ management. Nanti kau boleh. Tapi ngam itu ini lah nak pilih orang. Tanya kerana, tanya tentang lagi yang tentang mana ni cuma jual rumah nanti pokok. Senyap sunyu, cak road yang cuma jual. Kami ni cuma jual orang ni pada tahun kau biar belai itu, kau belai itu ni. Tanggung jawab dan poin ini jauh kita ini not lain. Senyap sih, uyu. Karena kita mati lor, jawab apa yang nak? Kamu ini, warok hati yang kita, hati yang kerek kami. Mereka open kod dia, yang dia cuma buat dia. Tengah siapa yang nasi cincin kecilnya pelan. Kamu ni boleh sejuk juga semua boleh amlan baik dengan so supportive yunti ni cuma dapat lebih kecil kerelan yo saya kata scientific landfill mana yo yang scientific landfill dan kamu yo treat but very soon the yo yang dicek kamu yo ni to be how orang man main ba yo no bagi rumah ni to daya man DC batu bi daya termasuk nei bentar itu dari order yang dustbin you had nang yo ko we itu yo right itu no hasrok until neba ipra ini gari du da pa gari adin adanta pa je tapi pun nai du da ya komunis belai ko bo yo gari tangan rai yo yo to wa bom su hadin de kira no ki an rai kat ka bo ye big dustbin yo man da connect wa wa gari ketuka no gari bo hit ka bo ye ko dustbin fa wat nang ko di rumah wan yo no ko itu right hak semata. Dalam kelahir kita nak termasuk kalau yang siap yang right berasal sendiri dari modal di big gas yang nak buat right no semata.
But kamu ni hey or you again. Kat pergi mana macam pergi. Sekarang ni kita naik di center mau sama. Nang yo recycle yang biodegradable waste. Kamu yo bikin video. But yang itu di recycling waste one. Dan percaya di combustible waste dan percaya di cement factory. Jadi ini board yang tidak ada percaya dan ini belak kamu tuan sebelum kamu sorkan. Tengah tempat ini kamu orang ini pun jadi kunci lebih berat. Jadi ini kiwan kita ngalai dia. Kalau korban harus mengajarkan orang kiwan masakan ngau percaya di benda. Ngapa jadi wasda? Jiwa wadra. Andai ke kamera yang ngatur benda ini. Kamu mungkin kamu akan surprise. Teman kamu ada kereta makan. Jumlah depois de mil bisa. Kaya mo siyang shopping complex, o naman na eyesore, man depois kasi siya ang mat. Kaya mo siyang kita manalay kang makan di kereta cantik. Jadi kita berjumpa dengan orang yang ini waste, yang ini landfill le, yuluti apilo, terpada ada mesin, senyawit, terpada ini orang roh yang tak punya pelan, wat yang ini le yoi, pendek yang landfill. Nang waktu senang tuai kaya yang ada di iman. Jadi ini kemudian mulai cium, saya cium, mulai yang CEO, yang chairman, pada yang ketimi orang ini, pada kamu lagi sunjuk, pada yang bilang orang yang nang, pada penman jadi program job, unity yang ini cepat tahu, kami ini program, program dia cuma penman yang cuma tuai kaya yang ada di Skul Subah. Jadi ini kita mulai cium.